I pozdrav ljudi, s vama Stefan. Danas ćemo da radimo jedan challenge gdje da pijemo sirće. I ljudi, tu je i moj drug Uroš. Znači ovdje imamo i vodu ako nam bude pripala muka. Znači ajde, daj da uzmem to. On pjede u sve. Ajde, tak grozno. Ajde malo. Hoš next? Ajde. Ajde. No. Nie obracił mnie, obracił się. Ujebem ti život. Da, ljudi, to je bilo to za ovaj video. Hvala vam što ste gledali i vidimo se uskoro. Ćao.